Yes, reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese muherereye. Ntago ndi buvuge byinshi uyu munsi, reka mbifurize gusa icumweru ciza. Mwebwe mwese mudukurikira, namwe mwese musenga, Imana ibagirire neza kandi Imana ibeze umugisha. Ndagira ngo twibukiranye iyi video. Murabona ukuntu iyi video yari imeze, itameze neza, idashimishije, idahesheje Imana icubahiro. Ahangaha ni bukwe cyangwa se kwa manyana uyu mugabo wari mukurura umwana wiwe gutya amukura aho umwana yashimye cyangwa se aho umwana yahisemo kwibanira n'undi mwana bangana, bashimanye, bakundanye. Ibingibi rero byarabaye, turabinenga turi benshi, ariko of course famille ntabwo yabinenze, wenda hashobora kuba harimo bamwe babinenze. Abantu bose ntibaza bashigikira ikintu kimwe. Muvukana muri benshi, bamwe bakaba abapasiteri, abandi bakaba bavuga butumwa, abandi bakaba buri muntu agakora ibyo ashaka. Uyu mwana rero w'umuhungu ubushize nabazana inkuru yiwe mbabwira ko yabomboye, ariko akaba yagize ikibazo bamwatse umwana w'umukobwa, cyangwa se yari umudamu we, kuko bari bamaranye iminsi irenze iyinga babana, nubwo batari banyuze mu mategeko cyangwa se batari basezeranye, ariko bari babana nk'umugore n'umugabo. Ibyabo birasakuza, mwarabibonye. Mu by'ukuri igice kimwe kinini cyagiye gitera komanteri kibigaya, kuko bidakwiye ko umwana w'umunyamurenge yashimana n'umwana w'umunyamurenge. Bose bava imurenge, bahuje ururimi, bahuje imico, baborozi b'inka noneho bose. Ibingibi biraba, turabigaya, tumare kubigaya. Umwana biba ngombwa ko bamwaka uyu mwana bari babanye cyangwa se bari bashimanye, aramumwaka. Umwana aragenda asa n'utuje, ariko kubera ko ari umwana w'umuhungu usenga, yinjira ihuduma, arakomeza arasenga. Imana iramubwira ati, mwana wanje, kwa kundi Yesu yabwiye intama ze ngo kamwe kazimiye niko naje gushaka. Ati, mwana wanje rero, urubavu rwawe si ruriya, reka nze nguhereze urubavu rwawe. Birashoboka ko wenda uhawe urujana ku mbaraga atari urwawe, ariko urubavu rwawe rurahari. Humura, Imana usenga n'Imana ukorera, kandi izagukorera ibikomeye, igukorere n'ibitangaza, hanyuma uze kubana n'uwo naguteguriye. Twese tuzi ko Bibiliya zinatubwira ko umuntu mubana aba yaravuye mu rubavu rwawe. Birashoboka ko rero uwo mubanye waramwihaye ku mbaraga, cyangwa se wenda nta bushake bw'Imana burimo, ari rwa rubavu nyine rw'abandi wibye cyangwa se watwaye. Ibyo ngibyo ni ibintu bitashimisha abantu benshi bagiye bakomplayininga, ntabwo ari byo, si umuco mwiza, ni ibintu bigayitse, bla bla bla. Ariko ku giti cyanje nanje narabigaye, ndetse n'abandi bagabo b'imfura nkanje twarabigaye. Ariko kubera ko umugambi w'Imana atari uwa none, umugambi w'Imana atari uw'ejo, umwana wari warijijwe no kwakwa, umwana yikundiye cyangwa se umwana bashimanye, biragenda bigira gutya rero. Imana tereka nze ngusetse papa, umwana wanje reka nze ngusetse, kanze ngusetse. Imana imukubita kandi kana keza kabisa, kandi amakuru twaduhabwa ngo n'umwana w'umukristo ajanye ya myaka nyine ya mutoya. Ndagira ngo urebe aya mafoto, urebe ukuntu couple iberanye. Ahubwo nje ndabanje kugira ngo namahasha, ariko n'abana beza kabisa baberanye. Mu bigaragara murabona ko ari abana beza ku isura, kandi nta muntu mwiza uzugira umutima mubi. Biragaragara n'ukuntu barasa n'Imana, kubera ko turemwe mu nshuro y'Imana twese, nta muntu mubi ubaho, kuko abantu bose baremwe n'Imana. Birashoboka ko wenda ushobora kugira wenda imico mibi, ukagira imyitwarire itari myiza, ariko abantu bose baremwe mu nshuro y'Imana. Mu by'ukuri rero ikintu nje kubabwira, nje kugaya ababyeyi no kubabwira kano kantu. Kurya abasaza bakuru cyangwa se ababyeyi bakuru, mureke tubabwire mwebwe hari ibintu muba mutazi. Ntabwo muba muzi aho bano bana baza bahurira, kandi nimba muzi neza ubu nyine abageni baza bamenywa n'abana bagenzi babo bagendana banaziranye. Akavuga ati, uyu nguyu ndamuzi azubaka, uyu ndamuzi si umugeni, uyu ndamuzi uyu mugabo ni kirara. Ariko mu by'ukuri njyewe ndashima Imana pe, kubera ko Imana itazikoze isoni, kandi ijambo Imana yavuze izirikurikirana kugeza risohoje. Uyu mwana mu by'ukuri ukuntu social media yamwatatse, ni nanje wanayizanye inkuru wa mbere ku mihanda, ariko narayihawe ntihabwa
n'abantu ba hafi biwe, ariko mu by'ukuri uyu mwana ndahamya ko biriya biganiro yagiye abona ntabwo byagiye bimushimisha, kubera ko kubona amayutubazi atari munsi ya 15 afite abasabu bari hejuru ya 20 na 10 kuzamura, bose bakugize content ntibanakuzi, abenshi bakanakora n'inkuru batanabajije ABCD, akamaza gusa ngo bamwatse umugeni, umwe akaza akavuga ibingibi, undi akaza akavuga ibingibi, undi akaza akavuga ibingibi. Ariko njewe nkora ikiganiro kuri uyu mwana, amakuru nayakuyemo indani, ni hahandi harya hatagera ingesi, harya hatagera umwibzi, harya abarozi batazabagera. Inkuru nakoze niho nayikuye, muravyibuka ko ari nje bayibazaniye bwa mbere ku muhanda cyangwa se kuri YouTube, ariko nyizana mfite amakuru byibuza 80. Yes, hanyuma mbizana 80%. Amakuru nari mfite yari amakuru y'ukuri, amakuru yizewe, n'amakuru ntari natoraguye ku muhanda, n'amakuru ntari napfuye guhota gusa ngo namanzana, n'amakuru nari nabajije impande zombi, byibuza kugira ngo 20 niyongereremo ibirungo, ariko 80 aba ari amakuru y'ukuri yizewe, afite gihamya. N'uwo mbaza ngo iyi nkuru yivuze ushingiye kuki, kubera ko aya magambo yavuze ameze gutyo, kubera iki uvuze bino bintu, byibuza kavuga ati ni amakuru afatika n'amakuru yizewe, turayazana. Bamwe bakora amakuru y'ukuri babajije, abandi bagakora uko babyumva, abandi bakaza bakagendera kuje abandi bavuze wenda byo guhimba byabo. Inkuru iragenda bakimomo kabisa, inkuru iragenda irasakuza hirya no hino, ibintu biragenda biraba, kandi no muri izi nkuru zazo zikorwa gutya ku mwana nk'uyu nguyu ukiri mutoya, ntiyaza haburamo abamukomeretsa, bakavuga ibitari byo, bakavuga ibyo batazi, bakavuga ibyo batabajije, byama bigenda biba gutyo. Umwana agera aho ngaho asa n'uwiyakiriye, nubwo nyine nawe yumvaga ni ibisanzwe kubabara, ubuzima niyo formule, turababara abandi tukishima, byo biragenda bisa n'ibihosha ibyiwe. Ariko nawe kumbe tutari tuzi ko rwa rubavu rw'Imana yamukuyemo yari kwirwuhagira, irusiga, iruteguza. Habe na Dawudi ngo aje kuba umwami, yarabanje ngo arateguzwa, baramuteguye, si ibintu gusa bapfuye gukonkobora iyo ngiyo ngo bapfa gusa kuvuga ngo turagusiga amavuta, ni ibintu biza bitegurwa. Rero ubushake bw'Imana iyo bwabaye, nta habe niyo woza niki tibiza bigenda gutyo. Rero sindi bubatindire, ico nabwira ababyeyi, abantu baba bashingira abana, reka kurarikira inyungu y'ibyisi, kuko wavuye mu nda ya mama cyangwa inda ya nyoko ntabyo ufite, warabishakishije. Rero wikumva ko umwana wawe ugomba kumutwara aho ukeneye, wikumva ko umwana wawe ugomba kumugenera ibyo ukeneye, wikumva ko umwana wawe wowe ugomba kubaho wishimye, iwe akaba hari mu marira. Hari abana benshi bashingiwe mu bagabo badashaka, bakabaho bababaye bari kurira, ariko nimba ari ikintu kiryoha ni urukundo rwa babiri. Yes, urukundo ntabwo barurya ndabizi, ariko nimba habayo gushimana, habayo kwishimirana, ibintu bikaba byiza impande zombi, bike mufite muza mubisangira. Kandi ushobora gusanga uyu nguyu uhaye wanga ariyo wari umugisha wawe w'ejo hawe hazaza, ariko gusa kubera kutabimenya no kumva ko umuturanyi wawe yashingiye diaspora, yashingiye mu bakire, wowe ntushingirana n'abanyenkambi, ntushingirana n'abari Nairobi, abari Bugande ntimushingirana, wowe urashingirana na Prince 1. Reka nkubwize ukuri, amafaranga ni meza kandi twese turayifuza, ariko mu gihe uhawe ugenera umwana wawe ubuzima agomba kubamo, runo rugo murabizi ko atari ikibuga bagiye gukinamo, ni ubuzima bagiye kubamo bwa mirere. Niyo mpamvu muza mubona abana benshi rega ngo barasenye. Abenshi basenya kubera ko ntabwo bakundanye n'abantu babana, barashimiwe na base wabo, barababwira ngo weje hariya, wowe gira gutya, wowe bigenze gutya na gutya na gutya. Kandi mu by'ukuri none se bimaze iki kubana n'umugabo utakunze, bimaze iki kubana n'umugore utakunze, gusa ngo nuko bahanshimiye. Ahangaha niho rero usanga abana benshi babayeho mu ngo z'imyotsi, ingo zirara zisenyuka, mu gitondo mukabona umwe afite igikomere ahantu cyangwa se ikibyimba, ngo ni urugi rwanyishe. Nyamara ntuzi agahenda umwana abamo, nyamara ntuzi ubabara umwana abamo, ariko we gusa kurishimira ko baba baguha amafaranga, ko baba bagukorera ibyo ushaka, wowe kwishima uri mu buzima bwiza, ariko umwana ariho mu buzima bubabaje. Babyeyi rero mwige kwakira amahitamo y'abana banyu, imigisha yiwe ntahizoja,
nashakana n'umunyenkambi wa Nakivara w'i Burundi wa hehe, imigisha yabo irahari. Rero turabakunda cyane, mugire ihinga ryiza, Imana ikomeze ibarinde.